Рашайрета хырмышхут географии диктанчы жүрже шапламайба вырыс географии пірлешівен пұжарыве шулзерен миллион шаршынна бұқса хэйн пілдершіне үстерзе бұрайд. Елана гене акция гыжал чываш енри шитміл лапта край ертіре. Тенджери шудыш акция география білівне дәріслене берлех халықын тавра күрімне бұянладад. Тоқыр жылғышынже диктанда Рашибе бірле шыр жиры мұлды жыржывра жирна. Акция шулран жул ватты ветті даранчен вунжар профессии жинны ғудшынад. Студентсембе верендегензем, тухтырзем, актерзембе спортсмензем тада үттіземде. Пурде хойзен география юрадывне балырдашы. География диктанжывал чынақта теленмеле ела ерге болса гариманшын, күндай хамба бірле ішлеген юлдаш зенетел болады піремеш, хама верентне преподаватель зенетел болады. Ну, чималдан, конечно, хама терслешін. Меле білебе хаман таваншыр жива, хаман пөчік таваншыр жива. Меншін дезен кажалхи география диктанжынче Чуваш республики беде үйдузем булашы дереш. Чуваш енре география диктантне жираганзен ежі шулран жол палармала хүсе бұрад. Кышал акция виші біне яхын жин худшынжы. Диктанда вазем шкулзембе вулавашсынже жешмар ужызывышрада жиржыш. Сымахмай сендірвір резем патшады вәжінже бұхынжыш. Хышпыр хастарзем вара шубашкарды тәп почты ойырымне келжыш. Шавынбеге хайыплава бұрнышлаган федерации службин байынже де диктант жиржыш. Тәп лаптық вара яланхиллех Чуваш патшалық университетінже бүлжі. Күнді билігі аудиторире тват шыржин бұхынжы. Хыназене валли аслы шкулда ядарлы курав ғадырлені. Онда хамырдыры хреш учандалық поянлықне тада вырыз география бірлежіві нешхеліне зынлаза ғадарына. Экспедицизінче тунысын үгержексем курагана Мурманскран бұшлаза чукот қадарана хилзе жидереші. Хойне еверлі буянлықпа диктан думен Чувашин бұшлығы Олег Николаев табалашыры. Кышалдан бол пірлежівін попечитель канашне ерце бұрад. Акция бол мұшыребе худшынжы. Үйдузене вара худшине шырзағыдартны беверлех итлемеде бүлжі. Кудылеве ядарлаза паллы жинзене яваштарна. Кышал вазем Анастасия Чернобровина, Дмитрий Харатьян, тада Олег Газманов пульжеш. География диктанчема пиде жирма кележеть, эбе ширадып ики машхут, география бебе пиде интересленедеп. Тохрымышка сра ширна был на экзамен. Шав предметпам экзамен очирдым лаях. География кызыкланаган зенги женже тепчев жезембе шул жүрев жеземде жилай. Шавынбада диктанда вокзал зембе буйыз сенже, шаркарабы зембе музей сенже тада ытты коткос фырын зенже жирашы. Кожал шихынова шыржымырын кашни континентен жен, сымахмай Антарктидыранда духаган булна. Тенже учлыхинчи космонавт земде худшынна. Текста ядарлаза Китай, Араб, Агылжан, Франция дада Испания желхизене гужарна. Шапла монашлы шыржывын хыйне еверлихепе историне білне нигамада жырмандармаст. Тыван давралық пәлевне ожағывны уйрымах шиденегенерова патриот пулза үсме булыжать. Шавы география бұшватмышызем сама евір булныне балыртмалла. Диктант пиди евір дезен деурать. Мүшін десесен, үйдівізем пәренжен Казах Марбек туйнаш пулзанда, анжақта өзем пиди аяққа унченге еміржене каяган чеслексембе шак пирим пурныш тапқырызембе шығынны едузем. Палах өзене тюре ғаза илмеде хендерек тезен деурать. Анжақта шағынбек пушми мене бірдак шамбек еврлық сембе маншут по пуянлатны пиде узылы бала. Мана диктант келеші, подемышле изесін. Диктант рейхері ғидыва херекпелік минутра хуравламалла бүлжі. Оның анонимлы қыдарды візем раштавын вуник кемежінже балы булашы. Акцин тіптілеві халыға бірліштерзе ширіп пән ұры малашлыға удасы. Чувашин ғаларым вали Алексей Енекин, Татьяна Матросова, Павел Ритков.